مرزی بین مکزیک و ایالات متحده آخرین مانع در راه افرادی که آرزوی زندگی در امریکا آنها را به اینجا آورده. سالهای اخیر تعدادی افزاینده آنها از آسیای مرکزی آمدند، از راههای پیچیده و خطرناک. اینجا که میرسند اکثریت خسته میشوند و ادامه راهشان دشوار است. چه احوالlar زیادن بریله. Oradan beriyle tutmasın. 2 yarım aydan beri ko'chadaman. O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onaning sog'inchi. Денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают. اینجا همه گیر ماندند. هیچ کس روادیدی امریکا ندارد، اما همه یک هدف دارند: گذشتن از مرز و درخواست پناهندگی. مرز امریکا با مکزیک 3145 کیلومتر است و سیرادمترین مرزها در جهان محسوب می شود. سالانه بیش از 350 میلیون نفر از آن می گذرند. تخمین زده می شود که حدود نیم میلیون نفر از این مرز قاچاقی می گذرند. بر اساس آمار رسمی سال 2022 دست کم 853 نفر هنگام گذشتن از این مرز جان باختند. Сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканың Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен. شهروند 40 ساله قرقیزستان حسن بگیشف بیشتر از یک ماه را در سفر به رینوزا با همسر و 3 فرزندش سپری کرده است. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции, все. И из-за этого пришлось уйти. و میگوید برای سفر به امریکا سعی داشت ویزا بگیرد و مراحل رسمی را طی کند، اما فهمید که این کار خیلی برایش سخت است. درباره بگیشف بعداً بیشتر خواهیم شنید. مسافر دیگر دلشاد هاشیموی 43 ساله است. او استای هنرمند در تاشکند پایتخت ازبکستان بود. هاشیموف میگوید آرزوی امریکا را سالها در سر میپرورید. تلاش‌های بسیاری هم برای دریافت گرین کارت انجام داد ولی موفق نشد. در نهایت 2 ماه پیش تصمیم گرفت به قاچاقچیان انسان پول بدهد. Ular sizga mashhur yo'lda chizib berishdi. Shu yergacha kelishga qancha bilan chiqdingiz yo'lga? 15 ming dollar. Cho'ntagingizda necha pul bor hozir? Bir sipili, bosh olib bosh olib. Bir sipili. داستان‌های مشابهی در تمام مرز وجود دارد. اینجا تیخوان است، حدود 2000 کیلومتر غربتر از رینوزا. Incrementally, we have seen a bigger number of people from Central Asia. Obviously, after the Russia invasion to Ukraine, we saw a lot of people from the former Soviet republics also coming through this area because they now found this path. تحقیقی که بخش ازبکی رادیو آزادی انجام داد نشان می‌دهد که مردم آسیای مرکزی استفاده از راه طریق مکزیک را 5 سال پیش شروع کردند. در اول تعداد مسافران کم بود، اما به زودی افزایش یافت. اکنون ده‌ها کانال تلگرامی برای بررسی بهترین راه‌های سفر وجود دارد. افرادی هستند که در این کانال‌ها می‌نویسند از این طریق به آمریکا سفر کردند و اکنون در آنجا درآمدی خوبی می‌گیرند. بسیاری از این مطالب را ظاهراً گروه‌های قاچاقچی می‌نویسند و مردم هم ظاهراً باور می‌کنند. در یکی از این کانال‌ها به رادیوی آزادی در عوض $19,000 وعده انتقال بی خطر از طریق مکزیک به آمریکا داده شد. Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asnomniy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular как будто перепокупщик. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularning kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Misol uchun bitta odamdan $20,000 oladigan bo'lsa, unga qoladigani $13,000. Birga birdan ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni
agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, где-то 6,5 ming atrofida. Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va پلیس ازبکستان اقدامات ضد قاچاقچیان آغاز کرده است. امسال 6 نفر را دستگیر کردند. وزارت امور داخلی ازبکستان میگوید قاچاقچیان برای هر نفر از 10,000 تا 60,000 دلار تقاضا میکنند. روبیک یو اس تورنمایی است که به مردم درباره مهاجرت به آمریکا مشورت میدهد. Они, знаете, легкая добыча для всех мошенников. Более того, мы несколько лет назад общались с людьми из Центральной Азии, которые приехали вообще в Африку. Их убедили через WhatsApp, через какие-то это вот что. То есть это все просто мошеннические структуры. Это огромный бизнес. Люди зарабатывают десятки миллионов долларов. شهروندان کشورهای آسیای میانه برای ورود به مکزیک به ویزا نیاز دارند، اما قاچاقچیان راه برای دور زدن این مقررات پیدا کردند. اول به شهر استانبول ترکیه پرواز میکنند، بعد به یکی از شهرهای اتحادیه اروپا معمولا مادرید پرواز میکنند. از آنجا به بوگوتا، پاناما سیتی یا مناگوا میروند. مرحله بعدی سفر پیاده و با ماشین است، از طریق چند کشور آمریکای مرکزی به سمت مکزیک و سپس اگر خوش‌طالع باشند وارد آمریکا میشوند. بعد خروج از نیکاراگوا بقیه سفر را لازم است غیر قانونی از مرزها عبور کنند. Короче, вот так нас пихают сюда. Мост шатается. А? Biz yol qarashimiz kerak. Qarachi. Tereң. Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. O'sha yerdan tushib. Bu yoqda grancha bor ekan hozir. Shu yerdan o'tib ketadi. اگر با دزدان و راهزنان روبرو نشوند می توانند ظرف یک هفته یا 10 روز خود را به مرز آمریکا رسانند. این ویدیو را ازبک با نام شاکر هنگام سفر گرفته است. Mana bugun 10-may. Bizlar Nikaragua bilan Honduras chegarasida immigratsioniy punktda bizlar nimadir pechaturu berish kerakmi, qandaydir dokument berish kerakmi, shunaqa. Ana shu yerda ham 15-20 talik o'zbekistonliklar bor. شاکر به رادیو آزادی گفت که آنها به مناگوا پرواز کردند، سپس به گروه‌های کوچک تقسیم شده و با راهبلدها به هندوراس رفتند. Xudo xohlasa qariyb 2 soatda Hondurasda bo'lamiz. بعد عبور از مرز آنها با اتوبوس به گواتیمالا میروند. Bugun 11-may, kecha 10-da kunduzi soat 2da yo'lga chiqqanimiz Hondurasdan. Bugun soat 10da Honduras bilan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Bu yo'g'i Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshkom yurish kerak ekan. Piyoda. Shunga piyoda ketyapmiz. شاکر میگوید گواتیمالا سخت‌ترین بخش این سفر خواهد بود. Gvatemalada qanaqadir tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi. Ushlab olib ketadi debdi. Shu uchun ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی هست که نشان می‌دهد افرادی را هنگام گذشتن از این جنگل‌های بارانی حیوانات وحشی کشتند، اما آرزوی زندگی در آمریکا مردم را به حرکت وامی‌دارد. chegarasida qandaydir daryocha bor ekan. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldikda 3-4 ta haligi plot yasagan mashinalarni kamerasidan shuni ustida 10 tadan o'tyapti. Mana shunaqa qilib Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir xudo xolasa trassaga chiqib taksiga minib Tapachuvadagi Ravqas mehmonxonaga borib joylashamiz.
حسن بگیشف هم که در آغاز فیلم با او آشنا شدیم این سفر را انجام داده است. Men legalno мыйзамду Никарагуага чейин келдим. И дальше уже Манагуадан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксисттер адамдар бар экен, өткөрүп коет экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен. تقریبا همه ساکنان آسیای میانه که با آنها صحبت کردیم از سفارتخانه‌های آمریکا درخواست ویزا کرده بودند ولی درخواستشان رد شده است. درخواست ویزای بگیشف هم رد شده بود، اما او تلاش دارد قانونی وارد آمریکا شود. او از یک نرم افزار تلفن با نام CBP-1 استفاده می کند که دولت آمریکا راه اندازی کرده است. این ابزار به پناهجویان کمک می رساند که با مقام‌های مهاجرت آمریکا ملاقات تعیین کنند. Приложениега поштаңа жазып кирет экенсиң. Киргенден кийин, запрос жөнөткөндөн кийин биз азыр Хидальганы тандадык. Мына семейный 5 киши. Анан тандагандан кийин, биринчи регистрацияны өттүк, кийин запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо бизге келет, биз неме подтвердить этиш үчүн бетибиз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен. Подождите. С первого раза. Чего? Переход по приложению абсолютно легальный. Как я сказала, минимум депортации, все возможно. Но по идее минимум депортации, хорошие документы даются на руки, с которыми можно сразу получать права, получать разрешение на работу. То есть человеку облегчают возможность здесь потом жить. اما این برنامه بحث برانگیز است، هم برای محدودیت‌های زیاد و هم برای آسانی‌هایی که فراهم می‌کند. بین ماه‌های انور و آگوستی سال 2022 نزدیک 260,000 نفر از آن برای گرفتن قرار ملاقات با مقام‌های مهاجرت آمریکا استفاده کردند. اما این ظاهراً به همه میسر نمی‌شود. Her kuni seviye oynayıp çıkmıydı. Bir xiliga chiqadi, bir xiliga chiqmaydi. Bu endi bilmayman nimadan, endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zabordan oshib, yo'q, uni xohlamayapmiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini, eshigini buzib kirsangiz kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz. Okey. این مرد اهلی سمرقند است. مطمئن است چگونه می شود از مرز عبور کرد. میگوید قبلا در یک مؤسسه دولتی حسابدار بود ولی حالا میخواهد در امریکا زندگی کند و پول و درآمد بیشتری به دست آورد. او زنش را در خانه تنها گذاشته است. فقط 6 ماه پس از ازدواج kelin nima dedi? 3 oylik kelin. Ularga aytmadim-da. Asaloyi. Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim. او میگوید ماشینش را فروخت تا خرج سفر را بپردازد. تمام پولهایش خرج شده است. علتش قسما برخورد با گروه تبهکار بوده که از آنها با عنوان کارتل یاد میکنند. Bularda ana kartel degan narsasi bor ekan. 1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamas kerak ekan. Ular sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimogat qiladi-da. Qancha olish? Masalan, o'shanda 2000 peso oladi. 2000 peso. Bu yerga kelib sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi, kim qanaqa заброшенный zdanyalarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, $1,500 berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib vimogat qilib pullarimizni olib qo'ydi. مرد دیگری که با او صحبت کردیم از قرقیزستان تجربه بدتری داشت. Bir особняк алып келди. Ал особнякта биринчи полностью сумка эмелерин баарын текшерди. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличка эмелерин баарын ошол жерден. Жаныбызда аз песо, доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге $1000 бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңарды улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ошол жерде камалып каласыңар деди.
دوستان این مرد از قرقیزستان پول فرستادند و او رها شده است. دیگران چنین طالع بلند ندارند. مکزیک از یک اپیدمی آدم ربایی و ناپدید شدن رنج میبرد. بر اساس آمار رسمی 12,000 نفر در مکزیک فقط در سال گذشته ناپدید شدند. То есть мы про очень многие смерти просто не знаем, к сожалению, да. То есть если люди как бы умерли от обезвоживания в пустыне или утонули, как бы иногда тела могут быть не найдены, да. А родственники и как бы друзья, они могут бояться заявить об этом и так далее. Часто как бы койоты и все посредники, они специально, естественно, не в их интересах рассказывать, что люди умирают. تیخوانا از نظر بسیار نسبت به رینوزا امن‌تر است، اما اینجا شاید بهترین بخشی حفاظت شده این مرز هم باشد. Siz biri o'ylamaydi, ama sakrab o'tasiz, bo'ldi, все. Yo'lini qilasiz, bo'ldi, boshqa iloji yo'q. Qarang, devor. Qanday bundan o'tish mumkin? Tirmashib ketasiz, bo'ldi, все. Boshqa iloji yo'q. U yoqqa ham chiqqandan keyin bitta osirga yaxshilab tushib olasiz, timlashib olasiz, bo'ldi. Yoshiga daraxtga chiqqanmisiz? Xuchinaqa chiqib ketasiz, bo'ldi. Muammo yo'q yerda. Как zombi kinodek. Foydasi yo'q, boshqa iloji yo'q. Hech kim sizni o'ylamaydi. Allohga tavakkal qilib chiqasiz, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Devordan oshib o'tdingizlar, 50 kishi. Keyin nima bo'ldi? Sira darrov Amerika chegarachilari ushlab oldimi yo ma'lum muddatdan keyin? Ma'lum muddatdan keyin. Qanchadan keyin ushladi? 1 soatdan keyin. این دیوار مرزی بیش از 1000 کیلومتر است. ساختمان آن در سال 1983 آغاز شد. بخشی از آن قبل از دوره ریاستی دونالد ترامپ انجام یافت، کسی که ساخت این دیوار از وعده‌های جدی انتخاباتیش بود. در تمام مرز شرایط طبیعی مختلف است: رودخانه‌ها، بیابان، جنگل‌ها. قاچاقچیانی که مردم را از این طریق رهبردی می‌کنند، کایوت‌ها خوانده می‌شوند. Hazır buyoqda koyotlar da barkan, boshqa Tixuan, Mexicali degan jaqlardan teshikdan o'tkazayotgan. Har bir kishiga $1000 olibdi. Ana ala turgan bo'lsang, Amerikadan 220 dokument berib qo'yganda, bu 220 degan seni deportatsiyaga tayyorlov degan protsessning началоsi bo'lib qolgan. Anan tим более biz semeyni ballar bilan legalizatsiya qilishimiz og'ir bo'lib qolganda, biz degan o'shuning uchun legalni o'tishimiz kerak. بر اساس آمار رسمی تنها در ماه ایولی سال جاری 130,000 نفر در مرز مکزیک با آمریکا بازداشت شدند. برای بسیار این اولین و آخرین دیدارشان از آمریکا خواهد بود. Сейчас по новым правилам можно не просто уехать домой, да, вот раньше людей там депортировали, а они опять приезжали, а еще и получить бан на 5 лет на въезд в США. Очень много людей США видят, знаете как? Просто в клетке detention. افرادی از آسیای میانه که با آنها هم صحبت شدیم همگی آرمان‌های مشابه درباره آمدن به ایالات متحده و ثروتمند شدن داشتند، اما کسانی که از مرز می‌گذرند شاید با واقعیتی تلخ روبرو شوند. یک مرد قرقیز که با او در چیکاگو آشنا شدیم داستان معمولی داشت. Wow, мы в Amerika'da öyle gözüzge şembeyle özünce tangalı öyle nime olad. Kanan gelip bir qancha vaqt yaşagandan keyin anan problem bolot. Dokument yo'q. Jana sebepman men o'tayotganda o'zi inspektor aytdi, 5 ayday ishlay olmaysan sen. Buna dataga çeyin işlay albaysın deb öyle aytdi. Ладно, 5 ayga çeyin deb chidaymiz deb nima qildik, no расход bul jaqda aybay ko'p. $4000-5000 это minimum da. Sebebi jana YouTube'da geyir blogerlerden bir tattu tilin aldanıp gelgenler var. Gelse gel Amerika'da barlık nerse dayar turat, iş dayar deb oyloşot. Çındığından da emes. Bul jerge gelgenden keyin adamga til gerek, tajriba gerek, iştegende biliş gerek. Bul bir adamga, жаңы келген адам буга кыйын. Bir 2-3 yıl жашаш керек да. Анан кийин адаптация болуп, анан ишин акырын тартибине, жолуна коюп кете алат. Андай ой mesele gelgenden başlap 1-2 ayın içinde bir başka bir жомокту ойлогондор, жок бул жакка караганда менин жашоом тияктар жакшы экен деп. بسیاری ها پیام های مثبت بلاگرها در یوتیوب را باور میکنند و میآیند. بنابراین معتقدند که مهمتر از همه خود را رساندن به امریکاست. اما این طور نیست. رستم کریم فعال ازبکستانی با انتقادهای شدید از پرزیدنت کشورش شوکت میرزیوف شهرت دارد. سال 2019 او را با گناه تهدید به امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم کردند. میگوید به محض آزاد شدن از زندان تصمیم گرفت از کشور خارج شود. و با گذرنامه روسیه از مرز مکزیک وارد آمریکا شد و درخواست پناهندگی سیاسی کرد. ikkita toifa bor O'zbekistondan qochadiganlar. Bittasi iqtisodiy, bu yoqqa keladiganlar. Faqat iqtisod pul uchun. Endi 90% iqtisod. Qolgani haqiqiy siyosiy, diniy.
bu kelayotganlar keyin sotyapti 2000 3000 bu yoqda migratsiya deylar bular jinni deb o'ylaydimi bular bu bir xil keysi nechta mingta odamga sotgan men bittasinikini o'qib ko'rdim endi bitta keysini kimnidir biznes qilgan pulini olib qo'yishgan bir xil hammasida bir xil bittanglar migratsiya deylar ahmoq emas unda qaraydi کریم میگوید زندگی او در ایالات متحده سخت‌تر از آن بود که بسیاری از مهاجران تصور میکنند ولی ارزشش را دارد. Delivery man. Nima degan dastavka deyiladi yoki anu eltuvchi deyiladi o'zbekchalab aytganda. Hozirgi vaqtda shu ish qilib turmayman inshaalloh. Hujjatlar bo'lib hammasi yaxshi bo'lsa. Nima dastavka qilasiz? Pizza. Oziq ovqat. Qora ish qilmasdan iloji yo'q, bitta sizni quchoq bilan kutib olmayapti hech kim. Misol temboli tilni bilmaysiz. Pul ham artganman. Sipirganman ham. Axlat ham tashaganman. Idishni ham yuvganman. Men to'g'risini aytaman. 1 yil ichida men millioner bo'lib ketishni orzu qilib kelmaganman men bu yoqqa. Men bu yoqqa yashashga kelganman. بر اساس آمار رسمی در سال 2022 نزدیک 72,000 نفر از آمریکا اخراج شدند. ما نمیدانیم که آیا هیچ یک از افرادی که برای این فیلم به ما مصاحبه دادند اخراج شدند یا خواهند شد. اما ما از سرنوشتی حسن بگیشف و خانواده‌اش خبر داریم. آنها موفق شدند با استفاده از نرم افزار CBP-1 وارد آمریکا شوند. اکنون در نیویورک زندگی می‌کنند. Advokat naнимать etip, беженствоға дагы тапшырайлы деп атабыз. Азыр основной ошол social менен прошение работа тапшырып атабыз. Ал бир 3-4 айда келет экен, анан буюрса адвокаттар бүт эле акча менен экен, эми акча болсо жумушка чыгып атабыз. Анан адвокат аркылуу тапшырабыз го. بگیشف میگوید راهی سختی که در پیش گرفته ارزشش را دارد ولی فقط به خاطر فرزندانش. Паспорт алган, американский паспорт алышта эми. Анан эми бизге буйруп алса дагы мен ойлойм ошо төрөлгөн балама буйруйт экен да, мен жетпеген мечтага балдарым жетип калса деп ойлойм, ошо жетет экен бизде.